Na septe bungsom likhat Peter in athil hi agum huan Judea gam a sol takle una omten zentel ten leng pathian thu aging ta u chi azata uhi hu chi in Peter Jerusalem atun to tak in zeksum ten akyang a zeksum lo te in a lutin akyang wa nane chi in akal ta uhi himale Peterin abul a kipan in kizom zel in akyang wa hit ahil chian hi zopa a athum in ka om a huan I mu bang in ka om a bang hiam bom puan lian tak bang aning li a ki hi van a kipan hiak suk bang in kamu a ka kyang nge nge a hong tung hi huai tu ka en kil kel a ka ngai to a lei a gan hing heline le gamsa te chichi om a ki thol gan hing te le tung leng vasa te kamu hi wan o in Peter tho in go in la ne in a hon chi hi kaza in chi I hon chi kaza hi himale ken to pa hi lo we siang lo le nin bang ma ka kam a alun ngi ki ka chi hi himale wana ki pan o in ani ve na in pathianin a hi siang tho sa nang siang lo chicken chin a hon dong hi hu chi bang ngen in thum ve a hong om a huan bang kim van a akai to in a om non ta hi huan nga in mi mi thum kaisaria a kepan ka kyanga a hon sol wa ka om na in kong a anading ni lo uhi huan kha in kwama hen tuam nei lo a amao nung zui ding in a hon sol hi huai unaw guk in leng hon zui sa unaw guk in leng hon zui sam uhi huai mi in a kaluta uhi huan aman ka kyang wa na in a angel kilak amu dan le angel in akyanga zopa a mi sol a Simon Peter achiu pai epi sak ding le aman thu ahon hil ding a huai mi thu nang le na in kwan pi te hodam in na om ding u achi dan leng ahon hil hi wan thu ka gen pat le achi la ete tunga ahong tun bang ma in atung wa khasyang tho ahong tung ta hi to pa thu zohan in tui in abaptis zel himale no zo khasyang tho abaptis in na om ding u achi ka hon thil thei khenon ta anon u hi uchi in to pa Jesu Christ igin ta kwa pathian in thil thon piak ahon piak amau te kyang a apyak sam ke pathian sel wal ka hi a hia achi hi wai thu aza kun adai ta wa huji a hi le pathian in zentel te leng hing ding a kisik phalta a hi ve mo achi in pathian a phatu hi antia khwa a saptuam te wan Stephen ziaga soina thuak dalzak te Phoenicia gam kupra tui kun le Antioch khwa pha in apai wa zudate kyang kya a elo ngal kwama kyang a thu again ke uhi himale alakwa a hian tu kupra tui kun le kurini a mi te a hi wa huai mi ten Antioch khwa atun un Greek te leng a hopi wa to pa Jesu tanchen hoi a hil sam ta uhi wan to pa khut in amau te apan pi a mi tam pi in aging tata wa to pa lam ahon ngat chiat ta uhi huan atan chin thu Jerusalem a saptam omte bil a aluta a huchin Antioch pha in Barnabas a sol hia uhi ama avatung a pathian happy dan amu in akipa ka phatom ngai takin to pa len gi ge ding in avek un a han thon hi Barnabas mi hoi tak a hi a khasyang thole ginna adim a hi huan to pa kyanga mi tam pi abe lap in a omta uhi huan Saul zong ding in Tarsa sa Barnabas a ho hi amu in Antioch a ho ahon pi hi huan kum khat hil hial saptuam te ki khomna apang zel wa mi tam pi leng a thuil uhi Antioch a hi nungzui te Christian akichi masak pen u huai lai in zol nei kwa hiam Jerusalem akipan in Antioch a ho sukhi ala kwa mi khat amin Agabus kichi ading a khovel teng teng a kyal thupi tak atung dek chi chi kha in a thei sak a
huai kial tu Claudius vai hom lai a ta hong tung ta hi huchi innung zui ten a thei dan chiat un Judea gam a unaw omte kyang a panpi na khak atum uhi huai tu ahi tangi uhi Barnabas le Saul khut a upate kyanga a khak ta uhi